speaker kalome demand somni pani na tangin kan tranve anga masaber kan soidu chu Serchip Sports Complex kian stadium unrei takata kan lo ha to kha lo function ve ta amaro chu voin thangin en kol tu ruaman anilova district sports committee in anmani bengwarin anlo en kol no ria kan minister zom takne na po hian an fril to a anina en kol ki athap beran duat berbok dona ki ti nge ni chho thei selang ti kha kan ngem ani apanina chuan kan soi non fo mai he sports budget kiam na hi 5.43% in akiama achan aumin karinga kan house leader finance minister po hian ti tlem na chan anei ni karinga achan chu hun kal to kan enin SEDP atanga sumdong member top 5 zinga sports department hi atel zel awangin khalamatang khan phuruk anile don aniang ti kha kan hamrin puya ten MSSC annual report a thil kachiar makdeu kati he kan soyanga hey district council and minority affairs department noya hian PMJVK scheme aoma hey minority area atan anibera amaro chu mara autonomous district council in engma chan anei lo hi amak kati puya kavui puibok ani ten a scheme guidance ahian a guideline ahian education le health atan zasum riat mantur ani tiani chutiang chuani line kan sports department hian he PMJVK atang hian Vaibel se zalile somni pani 0.03 alo chu sak ani tlat maina ten Iudian PA atang hian smart city le thildang atangin aizol khapui chantur engam atang khan Vaibel se za somni pakwa point pariat paruk alo po pen sak poka khatiang kha sports department hian ya wangin 0.1 sen ngai tu om lo frim ani department ta chu sak dan khan thiam tlat maya amaro chu anti borbora tun kum kala hian kan rem ti pui na le kan pass pui na nimya lovin suman lo mangpuk tu maya revenue receipt revenue expenditure crores samrup noi samrup panga kapitala nuai zapali 0.91 ten avayin Vaibel sia zale panga point panga pasari lo mang hem mai ni so supplementary demand khan anon pulu tau samtang kan pasar le maya kha lo ti thang lak lo to chu Val sports department hi i boy pui lo ngon nai to om lo lutuk kan ti ni chu hey state matching sera rigot po hianin supplementary demand khanin Vaibel za somni pakwa anon demand ngam ani kha nei dis kha sangu katia in ngam tlat lo kha ten chu mai ni lova sports department hian restricted tender somthum le pa ni contract an pe mana aram hason na development hinge kandu attender vela hin kan tuizok te ro chu ka relova hey Vaibel se zani samrup pagaman ani department mui tak ani tlat ani department hi tun kan sarkar hian pu speaker abad zet nei tlem hian an nei tama a lo tlem nin hausa chen khat lo te le te lo hausa ani mai om ngo ka ti deva ador le chuan kamidi ban somni pakhat le somni pani ni time ka ria takang kan lu tanga amasain kan biala Serchip Government College in nak a grade an mua rampom puita na til chuanom tak ania voina hian akachuan ziale kalom puina he house kaltlang hian kan soi masadu ani ti chuan nabat sum kumsari chungar le turing kan puka
chumi kan man dana chuan kan lut anga farm panin an thoka soi ngai lova heng farm contractor pani te po hi kan minister zom takina apek omoi ngoi te po anin ka khiat puya champhai no MLA zom takha nichin khan a hallelujah lo chok maya abial chung sikul sakthat zia kha hei lo ngai tha se ka du khop mai government GM high school ki kai po ka kal chuana ni a kimia tana sanson ki nuai som sari pathum point paruk bagani education minister Trian pathum ran khan siama mizo zohel lian hau chun zelal mung lian ten nuai som sari pathum man kha nuai som nga in anla phot me na kal ro chu he Trian pathum te hian nuai som nga atan chuanin nuai som thum panga in Domas Corporation an halle ti chuan poisa kalral hi nuai som thum pariat akaldala sakna ta na an man chu nuai som thum panga chok ani chu abial to minister khan ha hi pin a soimoi ni chumule o MLA khani a thok tu po Domas Corporation an head ministry arlo ompuyani achung khe daina roof tour ani a Myanmar atangin rangwa cheper chi azial thai an mang zong ta zianan potlak lo aboi thana berchu eng contract mutu khan an thal zel wangin alo le chong le tu te khan work order andong silo headmaster ten work order andong box silo a drawing and box silo eng ma mulovin ten ma shelo te khan an pong sak mup mai ni mu middle school a nuai som 2.20 san sonani nuai som pariat ani mu primary school a nuai som san sona nuai nga sak ani nala middle school a nuai som sak nuai nga sak ani khani ro ti kha house som tak ma hian ka soi do ni tun repair a khanin tuna government GM high school kha atel lo di kha ka chianga thu chiang lo hetianga kana soi hi chu na ba chumbo kin sarkar ma sa khan sak ani ba i kha ka soi ni chu tu na sarkar la ina pe tiang dia a contract do re de a chung khim ka chu song ta zia da ka chu a ti lo khim si ba a thau ni do da ke nya song ta he do tan pe chuanin kan mang lo khim ma speaker ka hung hi Allah he sia ma ya hi min fia sa ka chang CB engineer te sakle allied concern te sakani ka soi ona ba chum ni e nama chumania nur primary school noi som sanction noi nga tho na lan ka so bok LM middle school champai cheng noi somin ramha kan amu a bial tu chen pani ome kolikon khuwa avengani an sikul zirte tu tanen cheng noi thumin thok rowatia an ten in ko se charchara noi lin rau chu noi lia a rau a tho chu eng ngawa kor daran feve silwa an sikul kot vel lengemo blacktop nang khanan lo mangta engineer ten lo kala hei chu drawing ang ni lei ne ma chung thak tur lo rong noi tur lo man ron tia kan feve lo kan mu ve si lo an tia ma seng ti tu pa berahian kan MLA in ai nga po kan mangula po lo ati anti tual po kapian na point of order to speaker kha ka soi mia lo ania khatiang am thu tik lo i house han soi choi chu house ti sam audio po kan ni o kha kha chu ya nei thakop mai GM high school headmaster te ke national awardee ngat anya aniru anati hi ka riani te chuan ka pian na khuwa kan soi nge tual pui nuai som man ania zirti tu te nuai ngain thotir khozol high school zo chi veng nuai som ni pakhat man ar rol khum ane na nuai som palin an thal
ti chuan an sikula thok emara thok lal ming lian an nuai ngai na thok tan nuai som thum le pakhat nuai som ni pakhat man kha heti khop hian zirtir tu mithiam on na department le ko rong bol tu tam na department na kallo chal chin kha heti khop hian corruption hian abual ne oni diktak chuan CBI soite tlak ani dul te a kabial te po soitur tam ma se post speaker ka soizel chuan thil dan ka soi man lawang ka du tok ne pakhat chau kan soi le du chu inspection report on compliance audit para 14B ta chuan minister car number MZ01R 8295 tu motor tak nemo ni som ni pakwa October sa ni som pakwa sa kordai kalnan liter somriat ala a chumini vek chon ratu kalnan liter somriat thau ala chu audit hian a rong point out the chat mai ni sa kordai le ratu chu in nai te nia a ran ve in petrol minister in ala kan o hi atelu tu lui anna anu chual among la po anu ti hi adik mek ani to na hian e sarkar hian le diman som ni le ni khata kan kai so zelanga hey zirtir tu pathum ke po karwai meka kan bial chu nei lo khuwa phei chuan mana chokidar in headmaster charge ala to a chu tiang khop chu kan nia amaro chu ka soi pe to lo min fre ka tu na hian tu na chare lo te a hian ka bial hian ma som na landong veang ti ka ring tlat rusa hian enga te kan boy member zom tak tak te nin ron soi sang ni som pakwa som nia engma anda lova tu na khan SMS atan seng nuai jani som nga pariat anon dil le chawa sang ni som ni pakata seng nuai ja som nga pasari SMS andil ya kumin tun kawaya hian nil eng mandala engtin me athok tu te su inen kolana engtin me irregularized te lulang ni poisa a omlowa ama modon ti khia beng po pa zeda thun tum me lo te nan eng kol chuan so me department noi thok te su an van noi don te a chiang ren hen te su recurring nature ania kan ma mole don ti te su a khiat lutuk ani ten scholarship chung chana enga tinge ahuna kan nau ten boy sia sang ni le som ni pakhata khan eng mandalwa mani khan pu speaker supplementary a nuai zani somri sang ni zaruk somriat panga anon dil chak chu sang ni som ni pakhat kum masa le ta ni scholarship ahuna mu ngai na om re ne sang ni som ni pakhat som ni pania hian SMS tur nil indalo khati chungin ang me kan faten scholarship an lak theyam an mo do la local le don ti khiat ring ania kan ngai tu lo ni thil dang enge mo hian kan ngai tu na hi alu alan soka rong bol na tak le an lung ngai pui na ang rong bol na ki hian hera ma hian rong kan bol lo ni kai chu ka hria hei hian ka ru atina thi na ni ten dam doi thalo tam tak mu chua kha zo na chana kan wa a loi tham ani khatiang dam doi thalo te kha engkin nge ti ani tak zel ti te po kha wain up na min ri sen ka dua ten dima som ni le palina kan kai to anga health and family welfare hemia kalu ma hian kabial chunga frontline workers zong songte an thorim na lom thu ka hril le a kan sub center nei kan bial chunga then khat te chu BP check na pon nei lowa kan le sak thin mani lo ka po ka le sak ani chuan Serchip hospital a pilo din puin now aneya afa athia magisterial inquiry da aniya Serchip DC akondaka amanen nga po mi puin fiat bat kan do ti man mor o katia kam ni chung ka zowanga tia
aron zowa a report po ka chiar ve to ani ma se kha khan recommendation asiam ta a independent group of doctors from outside atiani ser chief a thok doctor nilo munda mi te team in emia kama chophi ron chunjam te seti kha a recommendation ani a chu ti ani to em a result when I hian soi thai kan nei to em ti kha kilai kan bial mai nilo kan district mi pui ta khian an hak thop ani chu wayot na min sil thai chuan alomom khop anga ten post speaker asa ho hi a short incentive kalau pe tom he mai sia thil dang kalau ai tu ka zo tre tu da to le na aka duar di ang sia minute khatte le mera minute neri pel tore asa ho hi a ka tuan huat thu suwa lot le te thop an nia a short incentive an nei ve a heng anoi nung te hi department yana ngai tha mani ka te ni mina drivers ho chungchang ka soito voina asa ho lo an mo lo na an lo manan mo lo nai a reilu tuk tok atlem te ren ne khongai takin mi te hi lo ngai sak te ti hi kan ngen sak dua ten contract le ngani provisional employee kan NHM le samagra nuaya hen ka zotre post speaker and he observed to rain study group recommendations thelu ani to a engchenge kan ka then regularization of contract employee scheme sang ni le pariat kan ya chung noya chuan a thop tu te na deeds of agreement an siam te owner ani em khatiang kha engtinge ti ani don te ka zo dua then health and family welfare department ni austerity measures in ahwa velo le ngala antan hian problem atlemani ten SOP thar alo oma an department noya covid veite ninga nuwa nazom le vectura ti hi alo chuak thara health department noya thokan le wangin an dam ma mi kemni ti kha ka zona ania he order makta kania atom na bera chuan pu speaker kan health minister thuron kangen dua tuna kan health care scheme hi kalpui zel tla ka angayem ti himin sil se ka dua nge health dang lamangai enga tinge poisa kan na mo don ti khren se kan da tlat lo si tu na heti za kan kan ba dam lo te an chung kwa te an khonga thlak ma chu ti lain restricted tender tam tak kan chuarenga kan priority hi amak ka ti dewa chu wangin sang ni le som ni pathuma sarkar thar pathian zara alodin karinga chu ta chuan health care scheme hi chomtlak zela min nai sakem ti kha kan zot bok ani kalome